Svake godine ista priča. Novi iPhone, veća cijena, nekoliko poboljšanja i pitanja. Isplati li se nadogradnja? No, ove godine Apple je ubacio u višu brzinu i predstavio zanimljiva poboljšanja koja će zapitati dugogodišnje Android korisnike. Je li vrijeme za promjenu? Jesmo li konačno dobili Pro uređaj koji donosi dovoljno noviteta da opravda svoju cijenu? Krenimo od samog otvaranja kutije. Jednostavno, kutija skriva uređaj u dubokoj plavoj boji, skoro je i crna i zbilja izgleda zanimljivo. U paketu standardno dolaze USB-C pleteni kabel, papirologija i alat za izbacivanje SIM kartice. Kad prvi put primim telefon u ruku, osjeti se novi aluminijski dizajn. Zamjenjuje prošlogodišnji titani, a nazvani kamera plato, koji se prostire pri vrhu uređaja, otvorio je razne rasprave. Meni se osobno sviđa novi dizajn. Drugačiji je i vidi se ponovni povratak na industrijski dizajn iz onih starijih generacija. Ali, mnogi su već naglasili da uređaj zbog aluminijskog dizajna i premaza boja ima probleme s grebanjem naspram drugih generacija, tako da obavezno preporučam nošenje neke zaštite. Također, u zadnjih nekoliko dana došlo je do nove afere vezano za novi Apple uređaj popularno nazvan Colorgate. Jedan korisnik na Redditu je stavio fotografije svoga novog iPhone 17 Pro uređaja u narančastoj boji, kojemu je nakon nekoliko dana promijenio boju u ružičastu. Razlog jednostavan. Premaz boja koji koristi Apple kemijski reagira s vodikovim peroksidom i zbog toga može doći do problema. Stoga dobro pazite koja sredstva za čišćenje koristite i izbjegavajte ona koja bi mogla sadržavati vodikov peroksid. Ništa nije 100% potvrđeno, ali valja biti na oprezu. Iako je deblji naspram prošlogodišnjeg modela, telefon je relativno kompaktan za Pro model. Ima zaslon dijagonale 6,3 inča, debljina je malo manja od 9 mm i teži 206 grama. Desne strane smještena je tipka za uključavanje i tipka za kameru, dok s lijeve strane tipke za glasnoću te Action tipka. Zaslon nema greške. Riječ je o Super Retina XDR OLED panelu s LTPO tehnologijom osvježavanja od 1 do 120 Hz. Ima svjetlinu od maksimalnih 3000 nita koja će bez problema osigurati vidljivost pod suncem. Rezolucija je 2622 puta 1206 piksela s odličnim kontrastom boja uz antirefleksni premaz koji dodatno neutralizira odbljeske. Iako ovaj zaslon više nije ekskluziva za Pro modele, ali postoji razlika u svjetlini. Sada prelazimo na srce ovog telefona. A19 Pro čip. Apple je ugradio 3 nanometarski procesor s 2 visoko performansne i 4 učinkovitije jezgre, 6 jezgrenom GPU jedinicom i 16 jezgrenim Neural Engineom. Osim toga, tu je i 12 GB rama. U standardnim testovima prikazuje otprilike 20% bolje performanse naspram prošlogodišnjih modela. S novom parnom komorom i aluminijskim dizajnom imat ćete konzistentnije performanse. U prijevodu, duže ćete moći raditi procesorske teže zadatke prije nego što osjetite pad u performansama, ako ga i osjetite. Iako procesorska snaga Appleovih silikon čipova nikad nije bila upitna. Imate najbolje performanse na tržištu. S novim N1 networking čipom dobivate Wi-Fi 7 i Bluetooth 6 mogućnosti za stabilnije prijenose podataka za osobne hotspotove i AirDrop. Ovdje moram dodatno naglasiti da bazni model napokon dolazi s 256 GB memorije pohrane, što je trebao biti minimum već godinama, ali kad je Apple u pitanju, bolje ikad nego nikad. Kao i svake godine, uvijek je jedan od glavnih naglasaka kamera. I ove godine je došlo do značajnih novosti. 3 prednja modula na kamera platovu imaju 48 megapiksela, što omogućava značajno veće rezolucije i bolje detalje. Iako glavna kamera nije pretjerani skok u kvaliteti, ostale zasigurno jesu. Širokokutna i zoom kamera sada hvataju mnogo više detalja i lijepo su poboljšanje. Za one koji uglavnom fotkaju u automatskom modu, imate kamere s kojim ne možete pogriješiti, među najboljima koje možete imati. Oni koji žele veće mogućnosti i dalje imaju mogućnost fotkanja RAW fotografija koje mogu urediti prema svojim željama.
U uvjetima slabog svjetla noćni režim radi čišće nego prije. Manje šuma, realnije boje kože, dinamički raspon je vrlo širok. Portreti imaju prirodnije zamućenje pozadine. Selfie kamera je podignuta na 18 megapiksela i koristi kvadratni senzor sa center stage funkcijom. Kadar vas prati i prilagođava orijentaciju, što je super za vlog i video pozive. Tu još možete birati između standardnih orijentacija na koje smo već navikli ili kvadratni koji može u kadru snimiti više oko sebe. Definitivno jedna od boljih novosti koje će sigurno kopirati ostali proizvođači. A sada dolazimo do toga zašto ovaj model ima naziv Pro. Upravo zbog svoje video kvalitete i profesionalnih mogućnosti za videografe. Ako ste content creator ili videograf, vjerojatno će vas zanimati 4K do 120 fps, ProRes RAW i log profili koji otvaraju razne mogućnosti profesionalnog snimanja i obrade video snimaka s ovim uređajem. Ali ove funkcije morate dodatno uključiti u glavnom izborniku postavka za kamere, ne u aplikaciji. Također, ako želite snimati u 4K rezoluciji i u log profilu, potreban vam je vanjski snimač, eksterni SSD ili neka druga aplikacija koju možete slobodno naći na App Store-u. Standardna aplikacija kamere nudi ove mogućnosti samo u Full HD rezoluciji. Video stabilizacija je dodatno unaprijeđena tako da možete, ako znate što radite, dobiti snimke kao da su snimane na gimbalu. Video kvaliteta je uvijek bila najveća prednost iPhone uređaja. Ukratko, ovo je sustav kamera koji ne traži idealne uvjete, on ih stvara. Ako fotografija i video čine srž vašeg rada ili brenda, 17 Pro daje rezultate koji izgledaju profesionalno odmah iz džepa. A u nastavku vam ostavljam kratku video montažu da usporedite kvalitetu videa i koje mogućnosti nude ove Pro mogućnosti. Umjetna inteligencija je sastavni dio iPhone 17 Pro. Apple Intelligence donosi live translation koji u realnom vremenu prevodi razgovore u Messages, FaceTime ili standardnim telefonskim pozivima. Visual Intelligence prepoznaje ono što je na zaslonu, sažima tekst i prevodi ga. U Photos aplikaciji nalazi se generativni clean-up alat, dovoljno je prstom precrtati objekt, a software ga uklanja i ispunjava pozadinu. Tu su već standardni gen emoji i image playground, ali velikih promjena nema. Znamo da Apple ima problema s implementacijom AI značajki za svoje iPhone modele, iako aktivno rade na njegovom razvoju. Prema onome što možemo sad vidjeti, Apple Intelligence značajno zaostaje naspram konkurencije, iako i stari hardware može bez problema podnijeti najzahtjevnije AI operacije. Postoje naznake i priče da nešto spremaju kako bi uzdrmali konkurenciju, ali nikad nemojte kupovati uređaja prema principu rekla kazala ili obećanjima budućih nadogradnji. Ovako kako stvari stoje, ima boljih uređaja u polju umjetne inteligencije. Ako je jedina stvar na koju su se korisnici iPhone-a godinama žalili, to je bila baterija. Ove godine ih je Apple konačno poslušao. iPhone 17 Pro donosi najveće poboljšanje u autonomiji koje smo vidjeli u posljednjih nekoliko generacija. Kapacitet baterije sada iznosi oko 4000 mAh, a kod eSIM verzija čak i nešto više, jer Apple više ne mora ugrađivati prostor za fizičku SIM karticu. Taj dodatni prostor omogućuje veću ćeliju i osjetno bolju izdržljivost. Brzina punjenja također je napokon uhvatila korak s konkurencijom. Uz novi 40W adapter baterija se napuni do 50% za otprilike 20 minuta, dok joj do punih 100% treba nešto više od sat vremena. U prijevodu, ovo je prvi iPhone nakon dugog vremena koji bez problema izdrži cijeli dan i to uz intenzivno korištenje. Uspoređujući 17 Pro sa 16 Pro, napredak je očit. A19 Pro čip nudi oko 20% bolje CPU performanse i do 30% jači GPU. Baterija je veća pa imamo bolju autonomiju, nova parna komora značajno poboljšava termalna svojstva uređaja. Telefoto kamera sada ima optički zoom od 4 i 8 puta, dok selfie kamera prelazi s 12 na 18 megapiksela i ima novi format senzora. U odnosu na konkurenciju, Samsung Galaxy 25 Ultra i Google Pixel 10 Pro, iPhone 17 Pro i dalje ima najbolji single core rezultat i vrlo konkurentan GPU. Međutim, Samsung još uvijek nudi veći digitalni zoom ako je to nešto što volite, a Google sam po sebi donosi više AI trikova i AI integracija, pa će konačan izbor ovisiti o preferencijama korisnika.
Kad sve zbrojimo, prednost iPhone 17 Pro su impresivne. Zaslon je vrhunski, kamere su fenomenalne, a 19 Pro pruža najbolje performanse na tržištu. Brzo punjenje donosi praktičnost, a AI značajke, iako su limitiraju, opet su mrvicu poboljšane pa otvaraju nove načine korištenja. S druge strane, znamo za Apple cijene, aluminijsko kućište sklonije grebotinama i nešto malo teže. USB-C port podržava veliki protok podataka, ali standardni kabel koji se dobije u kutiji ograničen je na USB 2.0 brzine, što je pomalo razočaravajuće. Također, Apple Intelligence trenutno nije lokaliziran na hrvatski, pa mnoge AI funkcije u praksi nećete moći koristiti osim ako imate interakciju na engleskom jeziku. iPhone 17 Pro vjerojatno je najbolji iPhone koji je Apple ikad napravio. Novi dizajn s poboljšanjima nije revolucija, ali je značajna evolucija. Preporučio bi ga fotografima i videografima koji će koristiti ProRes video ili RAW mogućnosti obrade fotografija, optički zoom i AI alate. Također bi ga preporučio i poslovnim korisnicima kojima su bitne performanse i stabilnost, te entuzijastima željnim najnovijim tehnologijama. Ako vam telefoto kamera nije presudna, obični iPhone 17 nudi isti zaslon, sličnu bateriju i značajno nižu cijenu koja je vrlo konkurentna. U konačnici, odluka se svodi na drugačiji dizajn, treba li vam telefoto kamera i napredne pro funkcije kamera, brži procesor i malo više rama. Hvala vam što ste pregledali ovu recenziju. Ako vam je video bio koristan, ostavite like, preplatite se na naš kanal i napišite u komentaru je li stvarno došlo vrijeme da i okorjeli Android korisnici razmisle o promjeni ili će ipak ostati vjerni onome na što su navikli.